Kadorbar Shnong Lum Siap, Haka Pentor Umkra Constituency, Haka Katnyau Terik Rempang, Kalepelong, Haka Wei Kelempung, Yabarok Ki Kertong Ban Penkesan, Laki Jong Ki Jong Kinia Kring Patba, Haka Election Arpulai. Ki Patba Kila Tuch Kini Kelempung Ban Sengap Ikinia Ki Jutang Kular Jong Ki Kertong, Ki Bay Kini Syuki MLA na Kini Ke Jaka. Lepenyat bet yakini kelempung penkesannya da uba A Kongpai bat Dr. KP Power rang ba Shnong bat Sekretari Jong Kalum Siap. Lawan bani Shimenta syakini kelempung da ki Kertong uba PNCM na ke Kongres, uba Rocky Hek na ke NPP, uba Mebon Lingdo VPP, arngut ki Kertong Shimet kata uba Sambor Lang Dingdo bat uba Juban Lang Karbik Hiu, kat ba ki laingut ki Kertong Kim Shimpoi syakini kerensan penkesannya kentup uba AL Hek na ke BJP, uba Raymond Besoyomot na ke TMC, bat uba Rup Pariat u Kertong Shimet. Ladang iyat ya kini ke jingma ke baap petang ki ha asam menta ya kini ki Kristan ya kini ke ST status jungki menta asdang benueng ki ying mani asdang berpenpra bat kung data terangi kita ke jingma ya kini ke CE Act menta kila implement house nam arajar ka kendai ndai ladang ipet kini ke jingma ndai bakawan dia tang na kini sorkar BJP ndai kawan nak tu sorkar berem ka jingma ka baning ko ya kawan nak sorkar kongres menchua pitem ni magasnam ka kendai spa sa punyo kung malabatay na iba PNCM na yung ba ya kini ki CM jungi lapen bor bansain yak ta ka IOA bansain ni kiwe mana lapen bor mdai ka sorkar kongres mdai lapen bor kini ka sorkar jung Nehru mentang ya crunch pa kani CE yung implement ka BJP kan ndai kata ka blueprint kani jung no mdai jung sorkar kongres hakasdem Arjarsan kini ka sorkar kongres kebawan ra ya kini kasi batkumjo lada pipet yuni uput usam jungi hagas nam ka kendai spa nyu puar habang iyo ela ka jong jela ka blok 1 ba blok 2 dia karbi onglong la ai lai spa san puriutli isnong la ai siting sa asam namar ba kini kino yalam jungi nadu menshwa kini gibayaki kini hilstiru ki kemen ka ha blat tang menyo ban rule ban yo ban penyai yang takar senang katai kata riba jaj beriu ki kemen ba ayo yang takar bor la ka jong kiti kimpechu atho yo to argument to agreement hadu mentang inang yaki na mentang ni uput usam omdei kini ko sorkar NPP ka bapen keluar kini ko blueprint ya kini uput usam mentaru kadai nadu ka sorkar kongres but they have ta kanong rin bangayang ya kini election omdei bangayang election persya ino nga omdei bangayang election persya ka BJP na persya ka kongres na gege ngayang election namar bangai kata jingma ka bala panwan ha kani gari ba ka jat beriu jungi ladang ipet lada weng no ikani 6 schedule kumbala ang iba mene kani 6 schedule kadai kata ka bakalan ba kadai kata ka ikhtiar ka bayadai ni ki khasiret pat handai hitam niang ya kata 6 schedule la menweng laki ong la menweng pet ya ka kes ong Jammu and Kashmir kadai tang the only autonomous state in India kabamot kumno baka ni ka Jammu and Kashmir kadang la ka jong ka constitution baka jang la ka jong ka flag